Drago nam je da ste došli danas kod nas. Ova godina je posebna za našu školu zato što škola proslavlja 25 godina svog postojanja. I posle 9 godina na Novom Beogradu škola postoji već 25 godina i raste iz godine u godinu novim aktivnostima, sa novom decom, stalno nešto novo. Za deo dece je takođe ovo jako posebna godina, jer je to njihova prva godina u Robertsonu i to je prva grupa koja će da nastupa danas. Znači, to su đaci koji su uglavnom ovde pored mene, kojima je ovo prva godina učenja u Robertsonu i oni će da nastupe prvi. Mi smo naravno hteli da se pohvalimo, jer oni mnogo znaju, svašta su učili i ove godine, kao i prethodnih godina, ali to radimo zbog vas, ali i zbog njih. I na prvo mesto zbog njih. Da pokažemo njima kako oni to mogu. I kako je zaista ono što mi njih učimo ovde na engleskom, nešto što oni mogu da pokažu drugima. Znači, ne samo nama i na času, nego da steknu tu sigurnost da mogu to da rade pred vama i pred svima drugima. Znači, prva grupa će danas biti mlađa grupa, a to su Pavle, Nina, Viktor, Aleksa, Varja i Aleksandar. I nažalost Ilija, drugar koji je bolestan i koji nije ovde, je trebao da bude tu, ali dobro, šta se može. Nakon njih će nastupiti naša starija grupa u ovom terminu, koja će vam izvesti pravu predstavu. Znači, to je jedna od knjiga koju smo mi radili ove godine, pošto pored udžbenika mi radimo razne druge knjige. Jedna od priča koja se njima naročito dopala ove godine, kad smo čitali, je bila nova kuća za malog miša, tako da smo odlučili da to napravimo, jednu malu predstavu da pretočimo i to će vam oni pokazati nešto kasnije. Eto, da ne dužim ja dalje, hvala vam što ste došli ste da vidite njih. Ready or not, here I come. Brown owl, where are you? Here I am, here I am. How do you do? How do you do? How do you do? Brown fox, where are you? Here I am. How do you do? How do you do? How do you do? Black spider, where are you? Here I am. How do you do? How do you do? Orange fox, where are you? Here I am. How do you do? How do you do? How
How do you do? How do you do? Brown reindeer, where are you? Here I am, how do you do? How do you do? How do you do? Gray hedgehog, where are you? Here I am, how do you do? 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 Let's run. Let's run. Let's run. Let's play Simon Says. Are you ready? Yes! Simon Says, turn around. No. Simon Says, stamp your feet. Simon Says, jump. Simon Says, clap your hands. Clap your hands. Let's sit. Hello, Brown Fox. Hello. How old are you? I'm 7. What's your favorite animal? Blackbird. Ooh. Hello, Brown Reindeer. Hello. How old are you? I am 7. What's your favorite animal? A cat. I like cats too. Hello, Brown Owl. Hello. How old are you? I'm 6. And how are you today? How are you? I think What's your favorite color? blue eye purple. Hello, Gray Hedgehog. Hello. How old are you? 5.5. What's your favorite animal? Dog. Woof woof. Hello, Spider. How old are you? What's your favorite animal? Ooh, leopards are fast. Are you fast? Yes. Hello, Orange Fox. How old are you? 6. What's your favorite animal? Dog. Oh, dog. And? Okay, I know a song about elephants. Yes! Let's sing. Ready? Stand up now. An elephant goes like this and that. He's terribly big and he's terribly fat. He's got no fingers and he's got no toes, but goodness gracious, what a load! Bye bye. Bye 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 bye. Now you can sit on the couch, okay? Sit on the couch.